Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Uba Mahendro Rapsang, bulong kurtong jong kaseng National People's Party na West Shillong Constituency, ulaong bo sorong ya ka jingle jong kong Purity Power. Kabala penpai no ya kitiar bala ais ngobha ya ki bala shupun poi Shakilong yeng jong ki patba ka West Shillong Constituency dang kendiat sni. Hak jinge keren bagi la patai kubor hak lai trek rumpang arjal pulai hadin bula depth kerteng hakmat ka returning officer hak office jong deputy commissioner uba rapsang ula kentai ba umdai satyama u ubala ai ki jing as ngobha ndai dei ki dikhot jong ka unit ki bala lai ban penpoi ya ki jing as ngobha ya ka ba ula kamru ba shim lale bure ai ruem habasa mi ki pressure cooker shegi patba namar shwa bu unsam ula dep pen bana patba. Setelah mengalayo ban file ke nomination mentas ni, buat ngaso sarang ruang ni kapor ban yang kum candidate jong ke NPP for the first time. Contest ni election and the third time. First election lost 2013, 2018 job, and these two elections ngele na Indian National Congress, but this time ngele na National Party, party kan NPP, National People's Party. Ngaso scam job namal ba borok sisan sinem ngam jisong thai. Ngadon bo pai ba, na trai bo pai ba. Abang ngakala nang wei party ru pai ba oklam ot na. We don lang ni. Tinggal so scam. Bang ke kam mengalale borok sisan sinem ngaso sarong mengalale kam ba. Bat ngaso sarong mengalala fulfill borok ikam. Bagi dorman sunong ki ai mengalale. Ngala alok ngala pendep 100% ni kam ba. Bising betul te kanu sarkar dan beijing kento ndai tangi kani ka parti kani sarkar pa ilam ta ode ka congress sarkar ba mencuaru ke dan ije kento kam ndai tangani ka sarkar bisa kento mencuaru por congress ngadang don congress ni syak kento ba syak election ngam la syak kren ba te hanu sarkar ba rule dang le rule bhal le don beijing kento ta constituency ka bukamat bani kongsane ba ka program bani kong mga Syekh Ahmad di kalong mengan continue ya kani ka program juga aku pelong kuwi na smart constituency hapo Shillong po migila ibro kuwi kata kalong ba kumung tangi keren mentaru sanpro tingkat project juga Shillong smart city kila sanction constituency juga bat ki kam kidang ya mata syai ngasusi ban ong batang hapo ka arsinem ngimla ban le yeshibun nama kala petut palat ko kubet tambangi dang ya tri bat ngampep bat ngakular mangan pelong ya ka constituency juga ka smart constituency. Kung ngapai nga kamdi ka sensitive constituency show menta. Aga por mo election nga 2018 araja khatka mangam non ka government kalong sensitive ngampat job ngadang le kalong sensitive. Hindi nga adon ang government menta nga pay bangan yele ya kani election ba adin mga job ngam idon sinjing sensitive sarong ko bituilong kumi. Ngasorong bahar ba iwan terkai itu ba idon kata mensip ba impediang ya kata ndai ide pun sutu tang wei ndai mga personally mengali ai mga ndai member jong ke unit bekili ban ai tang ba swa bangin le ban ai ki pai ba ya ka ai bangin la ban le ngida launch public ba mentangin launch no ya ka ni ka part of the MLA scheme nam menta ban sam dia uni pressure cooker nam ta ka wei pegawai ka ye ngambun pengalek buri na kamlek buri nga openly ngada launch ya kadi syaban sa ngamnong kiwi ki kertong ki ba kentro ya nga ngasam kat ba yala dia pat kisam nari lei ki to long kwi kamdi pakali pan phai tang sunga kali pan phai ru yo kutong persa je ba renga ngale persa ak besar ndai ku mi goi kertong ba persa nga ki lile buri bat ka kentro nga banga ai persa tu ka